إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Si ipan ako datano kapo ni sagyang kaiya mapunutul tano sagyang kaiya kagagawi na daanakan sa kanwa selaman alang-ulanguan na mga bagsakan, mga pagariakan, mga babayakan si iku agama Islam. Pagkanitan si iku Allah subhanahu wa ta'ala amang bagian tanu agi ang kutuwa ma'anaw salama kalilintad na kapipi aginawa. Mga pagariya, yang kaya pag-live tanu na penutulan tanu agi ang kutuwa mga tutulan mapakaya kakuwaan tanu sa malaan daawan. Kapakaya mapangdu tanu niyan sagyang kutuwa kap kekenalatan no nagu kap ke suatan no sagyang kutuwa mga rizki wallahu subhanahu wa ta'ala. Mga pagariya, si kumyangaw na mga video tano ay pagapulot tano na may aloy tano amataan nagyang kuto rescue manusia na upama ko ba din ng palaguyag yung kuto ataw na selubaan sa kanya, nagupalubaan sa kanya nagyang kuto risky niyan sa lagid nagyang kuto diyon di ka palubaan yung kuto umurian. Tanudan kami ako sa tanong si kumyangaw na agyang kaiya rescue manusia nagugyang kuto umurian so ajalian na diyan na makapambelag. Di din na mada nagumaw ma agyang kuto kapatay taman sa di makompleto agyang kuto risky agyang kuto manusia. So yan kaya mga tutulan tanong mga pagariya na tutulan na asumpatad na gyang kuto mga usayan tano sa gyang kuto di tano di kang geda-geda nagu di tano di kapamimikira na sa gyang kuto risky tano si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Paganaya penutulan tano kagi duwe atutul apaganay ro nagyang kuto tutulan sa gyang kuto oled udina nipay di pa kailay udina tigitan wa buta wanto nay okay tagyang kuto kapriski run wallahu subhanahu wa ta'ala udina kapkakuan niya sa gyang kuto riski wallahu subhanahu wa ta'ala. Mataga kam nagyang kayo na badum yang udup na mga papano ka Yang kuto ba tutulan na ya sa gyang kuto olad uli na ni paya tigitan wa buta na penutulan tanuan tunay okay tagyang kuto kapkakuan yan sa gyang kuto bagian yan sang kaya dunia. Ikadua penutulan tanong nagyang kuto man na bedung. Alagi dia naman buta na anda manay kapakakanian. Nagukap kekuan yan sa gyang kuto bagian yan sang kaya dunia.
Nasara mamamakin nagatano piya-piya na sebutan tano. Wanto na agyang koto okito-kita agyang koto kap kuya-guyagiran. Nagugyang koto kap kakuairan sa agyang koto pagparkiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang paganay, nayami alu sa agyang kaiya kitab na tigiran na ar-Razzaqu la yansa ahadan. Mata na suwallah asakanya ni dimri rizki na gurkian suriski na da pakalipatanian si iku mga kaadanian. Da abanian pakalipati si iku mga kaadanian. Miya panutula adeng ko na sakatawa mama. Agyang kuto mama na miyuntud sa agyang kuto atag agyang kuto kayo. Paman agyang kuto kayo na miyuntud na agyang kuto mama. Si iskan yan miyuntud sa agyang kuto kayo kurma. Yang kuto akyaw to diyan nun na sumiyan deng sa kanyan. Sumiyan deng agyang kuto mama. Nagyang kuto akiyasan deng yan ng mga pagarian na mili niya nagyang kuto satima na papanok. Agyang kuto papanok na kung makakabasakan yan o di na tutukaan niya nagyang kuto gyang kuto uda gyang kuto kurma. Nagyang kuto mama sagyang kuto kele niya sagyang kuto papanok tutukaan niya nagyang kuto uda kurma. Na miyele niya na paman nagyang kuto papanok na umandun na may pos na kumasoy sa kaniyang paman. Na ini kamamasan niya no to sa ginawa niyan. Inuagi yung kuto papano kung na di kakaso-kasoy sa giyang kuto darpa apsunguan niyan. Na ayamya tiro agi yung kuto mama sa ginawa niyan. Na tigyan na tumabida ko sa giyang kaya kaywa kurma. Kana ka na maylay, naguanra ka na makarayag, agyang kai betad agyang kai papanok, apkus kaniyan sa agyang kai uda kurma, na di makakaso-kaso agyang kuto betad yan. Na miya manik agyang kuto, udi na tumiyabi agyang kuto sakatawa mama sa agyang kuto puro agyang kuto kayo kurma. Na ayamili niya nun mga pagaria, nagyang kutua ulad udina nipay abuta. Agyang kutua nipay nang gaganga. Udina tigitano lalakaan niya nagyang kutua ngari iyan. Nagyang kutu sa papanok tutukaan niya nagyang kutua gyang kutua uda kurma. Na pagulugon niyan sa agyang kuto ngari agyang kuto ulad. Sa agyutud ni paman nakapkana niyan sa agyang kuto agyang kuto kesukat agyang kuto papanok. Na miya mamasaatan to agyang kuto mama. Sa agyang kuto betad agyang kuto paman na papanok agyang kuto anipay. Aya bisa paman nakapaka nagyang kutua papanok ng gulalan sa akapaka nagyang kutua ni payabutan ng gulalan sa agyang kutua papanok. As kanya ni pambagay ron o din as kanya ni kasabapan sa kapaka nagyang kutua ni payabuta. Na miya ayad na miya turu agyang kutua mama natigyan na benar nagyang kutua katuru Allah subhanahu wa ta'ala. Aswallah na ayakat teruyan nawama min dabatin fil ardi illa ala Allahi rizkuha. Dadna paman na kaadun wallahu subhanahu wa ta'ala sagiyang kaiya paman na liyawa ulupa. Inuntanas wallahu subhanahu wa ta'ala na sa kanyan ipagparon. Hina ni mala sebutan tano sagiyang kaiya tutulan tano. Abasta kaadun wallahu subhanahu wa ta'ala. Api antun ana na kaadun. Apaman na padsagyang kutuwa manusia.
padisagian ko to mga pangangayaman, padisagian ko to mga papanok, padisagian ko to mga pauladulad, na mataan na wallahu subhanahu wa ta'ala na pagparniya nagyang ko to kaadniya. Na upama, kung yan ko to paman na tigita no ada abaniya na pakaida pangangayaman nakagipaman na kaya da masakailay. Napkakuan niya nagyang kutua bagi niyan sang kaya dunia gulalan sa giyang kutua paman na salakaw sa ginawa niya. Lagi dagyang kutua niya panutultan wa paano apaman na pembaga niyan sa panganang kanagyang kutua ni pay abuta nagyang kutu mambuikap kuyag yan. Ayay kadua penutulan tanong nagyang kutub man na bedunga buta. Pagalin din na paman na mga kaadin wallahu subhanahu wa ta'ala atanto din na ako mga lulubay. Tanto din na ako mga lulubay. Kagi adin din man ayamada si ko manusia nagyang kutuwa kailay niyan na paman na kaya pasangan nagyang kutuwa kaadin. Yang kaya mata mga pagari na titud na ako mala alimu wallahu subhanahu wa ta'ala siku mga kaadniya. Malunga man nagidagid o pama ko badi na madagiyang ko tuwa kapakailayin ka kapakanunong ka. Nasuka dagalan natin na kaya daan sa pakaid. Kaki paman na kaya daan sa kanun. Ugaid na adam penapaman na ketuon na ka kaya daan sa kanun manusia na malai paratyaya nagumala isakasakal sa ginawa digyan ko tuwa pakailay. Ad na mga manusia, lagi tanong mga manusia, benar ko di pakailay. Na maapadisiran sa giyang ko to mga kaadun wallahu subhanahu wa ta'ala, mga manusia, piruma saya nira na giyang ko to, kailangan ganiran sa giyang ko to Quran. Masya Allah. Naman to, manusia adi pakailay. Ugaid, namin nilang agiyan nagyang koto Quran. Miyaso ayan nagyang koto kapmbeti udi nagyang koto tigitan wa kapmbelsa sa giyang koto Quran. Katur Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga pagariya di tanong kada isa panginam. Apian tunay betadeka namataan na wallahu subhanahu wa ta'ala na umipantang sa giyang kutwa rizki niyan na di kaniyan din nakalipatan. Di kaniyan din nakalipatan. Giyang kayap man na ikadua tutulan tanong na ayat taytalian na giyang kutwa tigong mga ulama ar-rizku maksum. Paman na giyang kutwa rizki wallahu subhanahu wa ta'ala na mapapasad apaman na mambebeed o di na paman na matutuki di si ikong mga kaadunian. Inuman kailangan na madarakatan wag yung kaiya kapakasig na kapakatipo. Umani isa, umani niyawa, umani ginawa, na adun na paman na mapapasada bagian yan sa giyang kutwa rizki wallahu subhanahu wa ta'ala. Mambebeeday. Agiyang kaiya paman na rizki wallahu subhanahu wa ta'ala. Miya panutulag yan ko tuwa mala ulama as kanyan su Ibn Abshad an-Nahwi. Yan nga iya paman na mala ulama na mapasangaya sa nahu. Na miya kaysa na kumakadun sa kanyan sa giyang ko tuwa mala ajami mala madrasa si isa Misira. Siya miya ula sa Egypt sa Misira. Yan nga iya paman na miya panutul at tutulan si iko mala ulama aso Ibn Abshad an-Nahwi. So Ibn Abshad mala ulama nagyang kutu masa napkes kanian. Nagyang kutu akap kanian na adna padiyan si iko mga tao. Nagyang kutu akap kaniran namya ka umakira nagyang kutu bedung. Paman nagyang kutuwa katitimo iran napkesiran namanya kau magyang kutuwa bedung. Yang kutuwa kaya pa kau magyang kutuwa bedung.
nabiganiran sa giyang koto apangan ng kaniran. Tigitano ini itugiran nun. Audi na paman na biganiran sa giyang koto apangan ng kaniran. Giyang koto mambu abedung. Nakikabiyan na giyang koto apangan ng kana ini bagay ro na giyang koto mga tao. Pediran na giyang koto mala ulama su Ibn Abshad an-Nahwi. So kaya kakabanian nun, nagiyang koto abedung na bedin na miyada. O di natigitano paman na gumiyan at sagiyang koto adar pairan. Damati na kumiyasip man nagiyang koto abedung. Sagiyang koto adar pakatitimu angkiran. Nabigan ni Rampman sa panganangkan. Sama no to na ikaduwiran no to magay. Para mo lahu syai'an akhar. Nagiyang koto kaya begiran no na peruman. Naayap man na siwa giyang koto abedung. Nagiyang koto lagi do siwa yan si iku paganay. Kikabiyan, kinuha niya nagiyang koto panganangkan na ini bagay ranon. Nana, gumiyan na tapman sa giyang koto adarpa. Na di makakaso-kaso yagiyang koto abeta dagiyang koto abedu. Sa taman sa paman na pembeganiran, nagiyang koto abedu, nakuha niya nagiyang koto pembeganiran na panganangkan, na mawa agiyang koto abedu, sa paman na umasoy paman. Taman sa miya mamasagiyang koto matitimu apadiran so, mala ulama su Ibn Abshad an-Nahwi. Ini kama masayra nagiyang koto abeta dagiyang koto abedu. Anto nagiyang koto paman na psuan yan. Andi ni kabagiran nun sa panganangkan na paman na mawas kanya sa giyang koto adarpa. Miya pamikiriran, atigiran nagiyang kaya bedung apakaw marakatano, nagiyang kaya ipambagay tanoro na panganangkan. Giyang kaya paman na inibagay tanoro na panganangkan na di niya na malangan. Sabab sa giyang koto mala atanto amini bagay rano na panganangkan. Kagi paman na giyang koto badung na di kekaso-kasoy. Namanya mamasasiran. Yang koto kaya mamasairan na ayam ya so mga pagarian na tiundugira na giyang koto abedung. Sa giyang koto apsungan niya na darpa. Na giyang koto abedung naptebid sa kaniyan sa giyang koto alad, agiyang koto amal madrasa sa Misir. Nagyang koto kaptebidian nun nasiis kaniyang paman penug. O di napsun sa giyang koto wala ya tigtanwa miyardardak o di na wala ya inawaan. Wala ya redak agu paman na inawaan. Nagyang koto paman na wala ya inawaan na adna mata taguuna sa timang paman na bedung aakma. Lagi dia naman buat tigtanwa di pakailay buta. Di pakailay. Bedung di pakailay. Giyang koto sa bedung na uman ni makuha niyan. Apanganangkan sa giyang koto kapambagiro na giyang koto mga tao na kuhaan niyan na awidan niyan. Na sinyan nawitan sa giyang koto padiyan na bedung buta. Nagyang koto mambu bedung buta nagyang tumambu ikapagkakaniyan. Na miya mamasasira na tanto. Ini ka mamasira nagyang koto betad. Na ayabu amiya tiro agyang koto mala ulama asu Ibn Abshad an-Nahwi na tigyan na upama kugyang kaiya paman na pangangayaman. Giyang kaiya bedung wallahu subhanahu wa ta'ala na sa kaniyan ipaman na runob kisaba pagyang koto kapagkakanagyang koto bedung paman na buta. Nagupaman na swalla na daniyan direnon nagyang koto paman na kaadan niyan abedung buta. Nasa kampanaya tigagyang koto mala ulama. Apaman na lagi da kanupama akatataruto pa na ko sa anggota. Nagupaman na amano si ako adna pamikiran ako. Nagina ng mga pagariya. Yang koto akaba sa kurkano kagi paman na swallahu subhanahu wa ta'ala na tamampan sa paman na adan ariski agyang kutua manusia na mata na kekuanian din. Kepakaya paman na dir kami sabab kasi imi sabab sa agyang kutua pedeka. Si imi sabab sa agyang kutua pedeka.
So mga pagarya, ayam pada kekuatan no siya deuwan nangiginawa itano. Uba mapadalam sa agiyang kutua mga ginawa tano agiyang kutua kasedu. Kagi paman na kepakai agiyang kutua rescue pagaring ka na sirkap kisabapa. Na upundra ka mapadalam agiyang kutua kasedu na din kayong bagay sa agiyang kutua dapat takirkun na kepakai penapaman na bangkaw din na malalim agiyang kutua bagian yan si iko rescue Allah subhanahu wa ta'ala. So, ay na kailangan na malarkatan wag yung kuto kaginawa. Ditano, bisa iyagi ang kaiya paman na mga riski o di na paman na limu wallahu subhanahu wa ta'ala. Ginatan tanubo ang kaya dunia. Wari uding giginawa iyagi ang kuto mga pangangayaman. Naman nagyang kuto paganaya paman na pianutul tano, papanok, apaman na paguitan niya sa pangan ng kanagyang kutua ulad ni payabuta. Na paman na mala kekuatan ro aguna. Apaman na giyang kutua mapaparo susukat na pembagan niyan udi na ipembagay niya sa giyang kutua di mapaparo malubay agiyang kutua pagperon wallahu subhanahu wa ta'ala. Nalagi din man na sa katanwa manusia upama kung mapadalam rakatan wag yang kutua kalimu amay laytan wag yang kutua kararaganan nasa kakaluluwagan na malungka pipero na kasabapanan na paman na kakuwang kaagiyang kuto alim wallahu subhanahu wa ta'ala. Upama ugi paman na mapadalam si kumagi na watano na isa na kumapya. Habetada paman na so mapaparo so kaluluwagan na baganian nagyang kuto kararaganan. Baganian nagyang kuto kararagnan. Mga pagarya, ayatang parang sa ginawa tanong nagyang kuto paman na kaginawa. Mialoy madagala dalil paman nagyang kuto kaginawa nagyang kuto manusia natanto ko mala abalas mapambagian yan sa alungan amaw. Uba tanong bisa agyang kaya paman na rescue Allah subhanahu wa ta'ala. Miyatago ka sa agyang kuto paman na power kada to na di nga kipakalilipati agyang kutuan dito anaka. Paman na pakalabuding kasira nakagiyutod ni paman na sabab kakasuat raka wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagyang kuto ay kadu tutulutan. Apaman yan na buta bedung na ayak apakakan yan na mini sabab sa agyang kuto padiyan na bedung adin yan di kidmatan. Nalagitan na manusia. Pakalantan wag yang kuto di tano di kakikidmata pembegantan wag yang kuto kararagnan. Nago pembegantan wag yang kuto kalulubayan. Adem panakaturo Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata nagyang kuto mga kawasa. So mga kawasan na aya sabab apaman na kapris ikiran wallahu subhanahu wa ta'ala na sabab sa gyang kuto mga lulubay ikiran. Nagyang kuto ka basa kurkano uban yu din bisa iya gyang kaya paman na mga riski mga pagper mga lim wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa kapakay paman na ditano di pamimikiran wanto na kesabutan sa gyang kaya tutulan sa gyang kaya mga pangangayaman na paman na miya pangaluitan miya panutulutan. Agi paman na kapakayaan na Kristim batiron guna sabut apaman na dia kan nakapikir. Agi paman na sakanod ni pamimikiran no kagi mga pipiakan ni pamikiran. Uy, nakapakay komenti usaya wanto na siya butiyo miya kuha ni waguna sa giyang kaya paman na mga tutulan tano. Sa balabalasan kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madagala mafia. Sa badin nagi paman na padakas sa bapa sa giyang kutua kapakadakal agyang kutua paman na kaugupan tano udi na gitano di kang giginawai di tano di kang babagaya sa lugar nagu paman na maylo tagyang kutua di tano di kapaka pamagugupa. Sa ayamapia na nabagos kanod na selama ang mga pagariakan sa giyang kaya di mabantay balasan kanu Allah subhanahu wa ta'ala silam na kan sa kanulangon paganaya silam na kan nagyang kaya pagariakan na si baybaytan wa si Fatima Mala Imam, si Mabai Saripada, si Mas'ud Abdul Wahab Jamal, nagu si Masabar Gendel Kosain,
si Nuraisa di Patuan, si Lukman Kota, si Nisa Sabino, Salam Rakano, si Muhammad nagu si Alinor Maba, si Victor Wakawaka, nagu si Absari Bayabaw, Waalaikumsalam Pagariko, kaya panuganganakan na si Ramla Malawani Amirul, Salam Rakano, si Aisa, si Salahuddin Ryan Mansur, si Suhaili Maripaga, nagu si Akila Arim, iya paman na pagariakan na si Sinar, Wadi Sinar, Arabi nagu kaya si Frankan, Salam Rakano, si Saida Ali, si Kasan, si Mijanur, Salam Rakano, si Esprio, agu si Ummu Faisalia, Diamla, Salam si Alex Sultan Abdul Karim, si Didatu Jamila, si Juhair Sarip Maruhum, si Waili Mapan, nagu si Marwan Kadi, si Junaira Umar, si Saira Dasilo, si Wapor, si Bint Ilyas Tanggino, si Soekarno Kanapia, si Ihsan Magumnang, Salam Rakasan Pakiwataan, yang kaya pagariakan na si Naupil, siya kuya matatag sa kaya walairat. Masya Allah, bagod miya tagmong sa kaya kayo na miya, inuduan ako siya panapapanok, Masya Allah. Si Norma Sarip, si Nada, Salam Rakano Langon, si Bin Nur, Bin Nur, yang kaya si Kan Bapi, si Tarikul Islam, nagu si dia pangapan da dita kebati agi kaya mangaraniyo si maaprakano si Imam Raihana yang kaya antiyakan na si Hajja Anisa Abu Bakar nagu supaman na mga pagarinia ng mga antiyakan Salam Rakano, si Raptor Marhum Sar Abdul Nuraisa Padati, Salam Rakano sa Zaki Isi, si Aisa Palman, si Aslima, si Sakari Sakaria, si Sagira Rogun, si yang kaya paman na bubayakan na si Raihan Jamal Malawani, Salam Rakano, si Kadi, si Inabai, si Muhsin, si Yunus, si Inabai. Masya Allah, mga tagay Makkah. Masya Allah, insya Allah na naso mga pagariami, mga tunga namin sa Makkah na insya Allah na uba kami makapagumra insya Allah sa giyang kaya Ramadan na gusto mga tunga na yami, mga inapeda ami, mga ginawa yami, mga kilalar kami apaman na kebaya magumra na insya Allah na basa katani makapamagpeda insya Allah. Ayaw to a flight metro ag yang agency na March 25 to 26. Ramadan no to insya Allah maganda yang kaya Ramadan. Yang to ba sa kebaya magumra ada pena matatang kada sekhian na uba sa katani makapamagpeda paman na mapamisitan wag yang kana na paman na darpa unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kaya Makkah yang kaya Madinah insyaallah biidnillah na nakapakaya makisinabuta kanor kami paman na uba kanu plalang o pagumara na sa katani makapamagpeda insyaallah. Salam na kanagiyang kaya si Hamidin, nagu si Akbar, aku si Badrudin, si Kin Kabdi, si Kasan, Muhammad Rashid, si Sopmak, si Nurjannah, Lindingan, si Anisa, Palman, si Nika Makabut, mga siringan na kanaya, si Nurjannah, Lidangan, si Taulaba, Salam Rakanusan na mga pagariakan si Nisa Sabino, Masya Allah, Salam Rakano si Amrita, si Saipo Abdullah, nagu si Siti Yatir, Kawasa, si Sarina Iko. Mga pagarya, na inshallah na sumpatan tano buwag yung kaya mga tutulan tano, paman na mala akakuha tano ron naguda, ay paman na punto tano saya, na nagyang kutub paman na
di kada isa panginam so mga tao sa agyang kutuwa riskin niya si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ad na riskin ka na napaman na ay pagalan tano saya nagyang kutuwa kasabar paman na makalulumbet na sabar tano way adem bu masan na paman na besar ka na reka di nukuku agyang kutuwa salakaw si erka na napaman na di tano pakalilipat na paman na penggilebeg tano kenapa mangagi paman na riski kasi ku Allah na muntu dako ka makau mabudi way paman na mampan na paman na makagaga ka na napaman nang gelebeg ang kaagyang kutuwa ka ku ang asagyang kutuwa risking ka na ayako na mapi okit na gyang kutuwa okit halal okay ta halal api antunay paman na kesabapan sa paman na kapkergenisi ku manusia na ubang ka mapikir agyang kutuwa ka penggelebeg ka sa haram way bana paman na susuka ta ka sa agyang kutuwa haram maka tigir-tigir tanu di mga pagariya ka suwalla na napaman na sakanya ni titua mala ilimu si ku mga kaadanian so kung suwallah subhanahu wa ta'ala na napaman na makapira mata kapag yung kutuwa limo o ina si ikwata yan. Paman na kata mimbu bawa tatano. Nagusto mga ina na katawan ni wanto na ikala gagaw ranon limo yung si ku mga watayo. Na sukun su Allah subhanahu wa ta'ala na lebih malay limo si ku kaad niya na digyang kutuwa ina si ikwata yan. So ditanob ka di sa panginam insyaallah. Na napakabegeran tanu agi yang kutuwa simbo tanu si ku Allah panalamat tanu si ku kadnan tanu rabbul alamin sabagan sakano din na selama na ino kap kumit niyo wanto na miya sagbiyo nagu miya kuwan niyo aguna sa agi yang kanan na piano tulitano masya Allah kepakaya mas lebih kan noro na mapia kap kepikiran niyo sa agi yang kutuwa paman na mangandeuan na mapia sa agi yang kanan na paman na papanok agu yang kutuwa paman na bedung paman na siranip kesabapan sa agyang kutuwa kap kekua agyang kutuwa mga lagi dira na pangangayaman sa agyang kutuwa pagperkidan wallahu subhanahu wa ta'ala sa perangkom na kan sekan wassalam masyaallah miyati ada tanu maka pag-live way ad na mga pedetano at na aling baga ginaki suka pag-live na kanabatan ginaki ugay na di tanu di paro-paro suras tan way tanto kan sekan way ni kadali alang-ulang na mga bangsakan so di tanu pakalipatan insyaallah aswad na tungan ini yan, ginawa ini yan, keterang magumra sa giyang kaya Ramadan na uda penasayhian na kapakaya paman na masih kami niyo insyaallah biidnillah miya kapia-pia paman na sa katanu ipkatimo kapaman na dia miskano di mapangdo nagupaman na pekauman kanu sa giyang kutuwa paman na giyang kutuwa di kapanganala si ku agama tanwa Islam. Balasan kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madagalamapya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.